Hekk kif l-Ukrajna tkompli tiżdied sija wara l-oħra t-tensjoni, l-Ukreni li jgħixu f'pajjiżna qed isegwu mill-qrib dak li qed jiġri f'pajjiżhom u jinsabu f'kuntatt il-ħin kollu mal-qraba tagħhom. Fost dawn hemm Olina Tretjak, Ukrena li tgħix f'pajjiżna flimkien mal-familja tagħha. Tispjega li l-ġlieda tal-Ukreni hi ġlieda differenti minn dik tar-rebbija qarbija. Ukrainian war is not a war for a land, for power or for religion. It is a war of people against corruption. People of Ukraine do not want corrupted courts. They do not want lying politicians. They do not want corrupted government departments. Wara li tneħħa Viktor Yanukovych tikkritika lil politikanti Ukreni li ħatfu l-okkażjoni tal-vojt fil-poter biex akkwistaw il-poter huma. Tikkritika wkoll lil President Russu Vladimir Putin. Putin did not want people of Ukraine to take power in their hands. He is happy to be with any oligarchy system of any clan. So the intervention of Russian troops in Ukraine is distraction, because in the view of something extra coming so huge and big like war, other country invade us, who will remember about democracy? Who will remember about corruption? Fl-eqel tal-protesti li kienu għaddejjin sa ftit ilu, Viktor Yanukovych kien se jżur pajjiżna. Żjara li kienet ikkritikata mill-oppożizzjoni li kienet saħansitra ħabbret lil kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil kien se jirrifjuta li jattendi għal kunċerti u ikliet statali li kien se jieħu sehem fihom Yanukovych. Olina Tretjak saħqet li din iż-żjara għall-Ukreni f'pajjiżna kienet se tkun waħda irrelevanti. We would not even notice this farce. No reaction. Dwar il-futur tal-Ukrajna, Olina temmen li għad jasal iż-żmien meta pajjiżha jerġa' jingħaqad bħala pajjiż wieħed. Tgħid li eżempju ċar tad-determinazzjoni tal-Ukreni u dak li għamlu fl-aħħar sigħat uffiċjali Ukreni fil-Krimea li talbu familji fil-bqija tal-Ukrajna jagħtu kenn lill-membri tal-familji tagħhom ħalli huma jkunu jistgħu jibqgħu fil-Krimea sa ma tissolva l-kriżi.